Ka koe ni, ai na tōna kongfunu. E tatau ai pepe ko hai te mo mai ki loto. I he whonga lolo tonga, hei kai pe toi whakapotapoto ko mo whiri muto. Tatau ai peie. He koe whonga i mea koe whiwha wahenga. O une o sihanga whaka si po identity, limited identity. Ko aue, ko koe. Whanau ange pe wanga maheno mo te ringa statement koe. Te utanu pe, ai hala haku wahenga. Wanga maheni ke? Koe statement ni a mo whakapoponga. Te utanu pe hala haku wahenga. Koe hana unau ati. O elito ai unau ia. Koe sio kita. Moe hala oi wahenga oi whahohonga o kau mai ka teo. Koe hai. Whiwhiri mana koe. Koe ngai lau maare e kōpia oi whakalere oi whonua e mamao o tua ni he tau whao whakauia. He kai aonga e tauranga. Ai kai kaua sihoa he tauranga. Koto kula noa ai amo ngau e tauranga. Ko mea kau whai kau, ko mea kau maulotu. He ko ene mamao, ko whehanga hangai. Hake hangai se tika. Ko whehanga hangai e si o kita, ko ofa. Ko ho ofa, pe ko ho si o kita. Ko ena whehanga hangai ia. Ko ho Filipi pe si o kita, ko ofa. Ko Filipi pe ofa, ko si o kita. O tua, o ofa. He koia o kai ke ne ofa, o kai ke ne ilo e o tua. E malawa me vese ke tala, o kuke ofa ke o tua, ka ke whehira ko kau ngā whai. Mawe me. Ke lere koe tanu hala, koe mea koe hala, ka pau te ngu whatonga o kui koe hala kure anga. Koe jaha mea koe hala wahenga, koe hala kolo. He koe hala kure anga, o lere. Mea lere koe toa peta tau koe hala wahenga. Lolo toa pe lere koe hala tu. Paha tu ai koe wahenga kehe. Pea koe hala lere na ulanga funua. Koe hala funua ai ne tolonga pe tulo ai merino. Koe uhinga ia. Ai tuia mo tuai. Mo poate patoa e kakai. Au whai tānoa wai ni tofoa. Talo tuku e medical fraternity. Te gai te taha tō taha e hataha. Ha sai miskui. Mahanga pe, whanki pepe o pipiki he ulu. Mahanga. Te gai taha tō taha e hataha maui. Moi rou. Koe mate taha, e koe mate rou. Lau se tū. Mo e nau whetakai pe hono tafa i pe he whetu ta tau. Tahi wa mau fulu, mau fulu tuku. Tangata uri ko pen kason. Nani wapi fua tafa mo uri. Kanega gene to o mai ha ilo fo. Te ko to potiko. Nani ha o fo tu. O hinga lele. Ani ngau e me o hinga lele. Common sense approach. Na mahino he tangata ko ni o hinga mate ka pepe ko whāno ai tau he tai tu sei. Whamaga e ngau. Pea vai e mafu whaki pepe ke ne. Matua ai whāno ko ya. Mate ta mo ina. Ko mea rena me hanga o whai. Ko oina o smato tua tafa mafu. Hat principal. Pea unau malama ke tafa ia ta ofe ta mafu fui hoa ta. E whakau tangata koe ni, he kai te utafa he uru, te ukamata he mafu.
ke unga ke ta ofia excessive fleeting. Pwede tu koe ta ma foi ho ta ho no split. Ka koe fofu ta foi ta doi. O hui me fata no to ta fu. Talo ta uli me wana fu mo ngai ta uli. Koe heke mo ta hike koe fata ho si ta hike. Na tau ki uma fonua pe. He na mahulu atuis. Pe neono mo vete kana lawa ko na foko kai ai fili ka. Ko fili fa foi tui ke tra ko pal pare ma. Te gai ke mahende to ta fitu ya ko ai fili ai kakai. Ke maka to nga na ufengawe ani pe na ufituka. Fu mea whakanatula e ta tau i pepe koe halahi tau o whakanatula e pepe ia. Te koe nau ia natula. He i kai lawa ke nau tuu whakataka. He koe tānaki mai na tōtia ke nau maheni. Pea koe nau ose ai hiliu nau mai mawhai o os pare ia taha kotoa te ko taha pitu ia. Yo nau unau os pare ia ka tau pena tō. Pea malama pepe ke tau filia pare ia taha. Me he filia kaka. Kai la mai ia. Koe mea rewa koko, ai ni koko tau whanonga ai pehi tai koe heke. Whai mo fuare ki he toko whātako nima ki nau mawa. Ki he tūnga whare ai kau no pere. Mea pango koe anga ia e tau composition e tau whare area. Kai au tau whihi ai e taha ai. Ka koe whōtūnga ia te tau lau ki ai, ka pau te tau alu pehi whiri tau atai. Ai whiri koe ui ai lao. Te ngene whakapati whanuan dia. Ke whakalau e pati. Koe tau whiri. Whiri koe mahenga whiri tau atai. Koe rea me enchi dia. Nea mo koe whareu. Ngahu. Whakua pe piriki. Ka koe whakotukunga piriki koe whakawhareia. Koe whakatoko taha whitu koe tuna ai toko whakotunga piriki. O kui kai te tau lava unga, ia whakotunga piriki. Pea e hoko pe koe tahi e mare nea whio, e kei hoko pe ia, e tō whare area koe ni, moi tō whare area hoko, moi tō whare area hoko, ka pau te tau kei hoko ke system te tau. Te kai koe lava ia koe, ta tau e mea pau te ke hau koe whai whekau koe, hau koe tō e tāwhi lo sefa koe, ko hoko tō pe ki ai, ko lo loto sio kita, te utamu pe hala, hoko wāhunga. Mea koe o whangana kula he tau whunga. Ta tau e pe. Te ke whiri mana ko pe, te ke sio kita. Ko te hui nea mai, ka hale ma mea whai. E lama nei reo e lau. Taka io, lama nei rei. Sa ko whare reo i reo e lau, ko koe lau. Ka he kai lama ia, ka pai rei tau mai tō lai. Ha kau whakafonga me whakafonga ka kai ke nau tū whakataka. Pea hake whakafonga ka kai o mahuru ame he nau sio kita. Kai lawa ia. Kai ke lawa ia whonga lorotonga. Koe mea nau whakatuku ai. Tau o rapi tafa me mafu. Rapi whai whai lau lau koe ai tai minu. O toa te o huki ka kai ke whenga ke nau lawa o tūtū. Ha timi te nau lawa pēr. Ki kanoloto e visione. Koe visione o whaitani. Koe vision o whalufua. He kanoloto ai ngahi. Makatunga o pulelere. Ke ne hake ati. E masiva o whanuani. O ta tau ko masiva ai. O kai te taria ke tō ose pili, ke tō whai ngā uko ia. He ko ho maupe mawhai. Kai te tō te mai koe ko hai toinga tau whakofonga. Te ke tari koe pe ko whē hosi o paanga le rei taha. Fui mea ko ongia ke tau koe rawa tau tō lolo tui. He ko natula ia. Koe uhinga ia.
malo mo tau mau e ahoni pia malo e tau wa o mai ke POLOKALAMA koni ko e FATUFONUA fo o pia mo PIVENI PIUKALA me tong ko fia pe ke tatalere ki mo tol ko ta pe kainga ki he tau POLOKALAMA ko ia o ahoni pia ko ke u ngau e pe ngai tal fatapu ko ia ko ngau e to akipa mi heni I he ngai POLOKALAMA ki mo atu I ahoni ka lava ke ata fa nga mari ko ni ke hoko atua e tau POLOKALAMA ko ia ko e FATUFONUA fo o ki he weekend pia mo PIVENI PIUKALA fia fo ke tatalere ia PIVENI PIUKALA ki tonga lava ke whawhawhanga maari e hoa koni, ke kau mai ke whahoko a POLOKALAMA koni, pia hange koia ko tomua o atu ki fwoi clip koni, ko ngā ko tuunga whokia kui ai e tau teu atu koe ke whiripare mia, pia ko maho inga ke to e o atu ki fwoi clip koni, pia ke lava ke whahano whamala ala I he taimi te taa o ai ke POLOKALAMA, ha ko whewheha ke PIVENI ke huikeni, whewheha ke ngā ue pia mi tonga I kina. Malo pisolo ya malo mo fa mari ko le be ke hu fanga te pe fatapu ai ata ke fa ko te pe ta ki POLOKALAMA o ia ko to go se mo ki fata mo e pate pato kai figa mo nga o ke hoko ati ai ka ku fa malo pe ma taimi ko ta fi holpen ki fa mo pe taimi ke lava pe POLOKALAMA Koia. O I pege update mo tau kau whanongo mo tau moi POLOKALAMA. Koia. Mo oni aputo ia ko e tu ko ta inimi ko e mau nei whainga maari he ta inimi pia ko tau tu ko whawhewhia ko ngā ko tau kau whatahaini mo kakai ko ni ko nau osilotoni nau toki share tu pe tau ngahi POLOKALAMA ko ki foi gripi ko nau hanga o play atu ko he kamata anga e PIVENI ko tu unga ia ko lava ki tau te foki ko mea foki nei na hoko he taimi ko na whae campaigni ai na e whae e talanoa ko ni pia mo e ngahi whamatala ko ke whai ka ke hanga atu ki whamalala mai anga ho wakai ke tu ko ia whewhe tau teu whiripare mia I he nea o mai ko ki he ahoni ke foi taimi ko ni Ia o ku maari fo solo e ko mo ni la hipe kakai ni kai ke a o sio ke whainga whakaukau ko ia tau mau ke whatonga I fo pe na pe whainga e kau scholars na kai ke nau whakaukau na nau tau kawe ke tau hu tau taina pe hu independent pe ka koe taha fo ke mea nau no whao hange koe taki POLOKALAMA solo e tahanga o siofi a sistemi mo iku anga I fo sistemi kau mai kau koe ke toi mahino ange ko sistemi o tatau be hange ko kau koe o ha factory o design e sistemi mohono ola ke o mai o kai ko ha mea tau pehe ka pa ko factory na design ko end product ki ko kapaika e hala ke tau whakakaukau ke tau aha ke aho o amanaki ko kapapulu en te tau mau mai me ola ai ko kuhinga ko whakatala noa o e pehe fo na seni mai he tawalahi whaki e ki clip ko na o kurea na whai he campaign I la paha Kana whenga ke tolo loto mo mamafa ke kakai e mahu inga whiri whakapoto. He koe whakaukau ko ia, he kai ke mo oni ia ka pau te tau whiri I tawa taina pe. He koe ko hamea eko pe he koe te predict pe koe mea te loto ke hoko. Koe mea koe au ki te main pe ia he foi system whaunga whiri. Kana ta whaatala noa fok he foi whaunga whiri, ai whiri whakawahenga. Koe katoa kau kantitei koe no kui loto e kai te kerawa ko nei me maha toko ta na hao malanga mai le rei whalu fuafunua malanga mai he tuunga e ngahi indicator na tokanga mai keni afio e ne tofufula none of them kai ia tahai koe nau malanga ne nau obo malanga pe he four corners e nau constituency Koe nau malanga koe constituency te mamai o aie tanu hala koe, te mamai o aie, te mama aie. Moi ngahi mea pe, o whakangata pe ke wahenga pe koia. Kai ngoi nei ose ai whiri ko whanongo ha ke he ngahi popa
whakamalo, koe whakamalo ai pepa, koe whainga statement ni nei pehe. Whakamalo at ko wahenga ke o mai ho mo falala. Ke hoko te taulanga o ta wahenga. Koe uhinga ia tala noa, koe te hanga peo whakangata aho to identity. Te kamata pe whawhuituitui pe. Koe hanga peo o whakangata au, ko awe ko koe, kua pau ke whai pe au e mea ke malu ia ke rei whawhuituitui pe. Ai koe te hiki hake pe koe ke ki atakai siasi, ko pau ke malu pe mea pe koe le rei ke hek siasi. Koe te hiki koe ke atakai to kolo, hiki hake ke atakai wahenga e whakangata rewa e te identity, pe aku te osi, me whakanau pe ki tai ke te malu, ai mea koe ke kau ki ai. I hene pehe lewa, koe whiri whare are ai am tautara noa koe ne fwoi waha taimi koe ni ke whiri pare mea. Koe fufo I sino whakaluku fuai. Whainga ta solo wai mea no anga whatonga he ngahi whelafua ki hen pa mo discussion. Ka toa pe, me ngahi media outleti. I lai nautara noa nautoria he personal. E whakafoi tui, ai whakafofonga. Kai nau tahano me nautoria ha visone, ha polisi, o kutui gai whakafofonga, o kuhingai e tau pehe, o ku whiunga, e o tai whiunga ke hoko paremia. Koe au vete hifoi o ke lanu haa koe. Lanu pulu, ok, tui, alu. Koe mau, koe kuhinga, so ke ilonga koe, ai tau vai whakasistemi, vai whakakaukau whakasistemi, o tau wiku ai, o peko kou whatua tu, peko mou whanongo I muri, I ngai whanua, te mokalati mo toi mamangi, toi matuatuangi civilized. Peko nau assess, ai rita, pa mo pati o kurita, o base e nau individual, o personal, o kareka pe ocupation I whainga visone, mo whainga polisi ngā aue ke le rei whalufua. Ke abuta ngai dimension ia ko ia. Ka sio ke ilonga ko tau ke vare tau civilized. Oku fotuha ke ai kantite ko te kai whananga analyze o mahata ai kantite o whekau aku mo ne visone. Heko unga ke solo ko tau liu ko wana ho fulu ko ultimate purpose de liu ko ya ke lahang e sei kakai lahang e ai re o kakai e fai tutuni I hono whakalere whanua ko ke toi whakatemo kāla tiang I whakaukau o ku lahang e involved ai kakai te ke aha tahaio a ke sio ke vai tau sistemi kai mene ko whakaukau ko whire paremia mga tōnga ia he hos lere I taha te ki whakatau. O whe ono aki holo e kau whakafofonga, koe ngahi horse trading koe ni. O whainga tāna hange koko ulawe, me o whainga tāpe ke hao e whai toko taha whitu ne te ke nau whaihanga au I tua. Koe ki kulupe koe kumaheni e pa koe, uhinga pe alo e kau tamu koe ke whai koe, mau alu ki hena ngari te mou kau pureanga mou tolo kai maa mou portfolio mau alu ki hena ka ko uhinga fo e ulau ka toa mea kon hoko e pure I pehe hau eiki kai ko ka ko fehu I rewa ko wherewa ai re o kakai na uhinga ai tau reform he wana hong fulu ke lava ke translate ke mo oni ai whakaukau nai I kuna I ngai whelaulau ngai tangata ki mua ai ako sio solo koe pare malahi in tau iai even ka pau te na wiku o fotu hapurea kai ke mahino e poka hai visone kai hai mea takaki o whanua kai hai polisi kai hai mea te nau heko wanga whakawau kia he osko ne whiri whare area. Ko te whai maha taimi ko ni ne to tonke asi mai
kau nau inspire ke nau hoko ka malanga i mai e nau polisi ngau mai me te nau ok nau ngau halata ko me pe tau whanonga tuai o ku toa nomination ni tai sipe tokotol tai sipe toa tokotol pa nau fetong tong ho loi ka ko anga ko whakau kau hei kai peke to e lava ia ke whama apopo ka pau ko e sistem pen te tau te hoko te tau wha hoko ai whonga Filipeni o hinga whukia na e whanau ia e whakaukau e patoa e whelaulau e tana ki premia malologa ki spohiwa ke ia hawhahinga mea pe hawhahinga kaweinga ke nehanga o hai ki nau tolu ke nau lawa tu whakata ko uhi ko le rei whalu fuai ai whonua he nei neongo na nau mai me ngai wahenga ka ne kai ke hoko ai ngahi wahenga ia ko mea tatakia nei whenga ke wak tataki whakaluku fua ko hange ko taimi ko ia ko veliu e paanga ko lahi paanga mohe ke raki strengthen ngahi fektoa mo raki whakapapau i o kulava o whakasisi e trade deficit ko ngai feitu ia na toton ke raki whakamau katoa ngai kahauki patuk whai ai langa whunua ka kisio ke he langa whunua ko nei alu ke pule anga ko ni kotoko asi ko nau hika pe tau e wa ko ni kutule veliu e paanga ko tulu pe veliu e paanga ki lalo ko hike ko loa ki olo ko tangai si mas e tau e wa ko ilina paanga tahai wa paanga wanoa le tangai si mas hon paanga whaanoa paanga ni manoa paanga ono ipen be ko fe fare ko loa ki whatau ni ko fehu i rewa ke kakai ko hai o kuhiri ai mamafa ngau e gondo toi foki fo be ke kakai kai ke ko whakatala noa koe na whai aku na mga tunga be he sio ki he anga ai system o fatu moe outcome pe ko e ola e iku ki ai ko whakamatala foki a whakatatau ki ai pana lahi pe whahinga na nau whawhepaki ki ai ka koe men ko foko maari e koe tau whetau lahi ko i hanga i loi ka kou positive hau sio ke oskoe ai whiri e sol e wanga koe ulau kai koe whiri kai koe tau ngawha porikare o ngata he whiri ka wai mea ulawa o sio ki ai o ku nehanga ko i whakalukufua ai whonua mo system na o tui ko lahi umea ko ni tata o stara noa ki mo ka e toki koe mo ne pito e piveni ko tu foke ngai i tu apure angani ka kunga foku na fa party foku na do luia ka kone tu ko ne ri upe na tok ri wa te takia fa ha eta ha i New Zealand ko national ai ko ne ha upe takia ko si furi na polisi fa ta tau ke fie ma taki ko ia ai mo na patset mo ha fu nga hi me ko ia foto tu mo na go flying line mo ha fu osko pa na asimareva ko mau timi ni he maulere ko ki hoko mai te mau fama mafa he ako pe mo ha ai areva ko lava ka kai ke na wakai ki ai e ne tu foke atonga ko manito be he fili ko ni paremia ko na pohiba te ne toa ko e foi me na ne tala fare area ko e te ne tanu hala pe ko ni I ko na ui he lolotonga ni ki foi va taimi ko o siko ko fili fare area ke fili paremia o kuna ui ke liliu e sistemi ke asi mai e kau kantiteiti o tala noa mai ke kakai. Ko ha ho o visoni, ko ha ho o taumua. Ka ke kapare mia te ke ha. Te ke whamalohi e pisnisi hu koloak to pre anga pe te ke unga whea mau he kakai lewa ke nau. O te nau o nofo o toi o whaihole tuiti i tua. Ka nau asi mai pe o tala noa mai ke kakai ko mea te uwhai ko mea ha. Modok whai haloi pe nau u mea kok whai. Koe ni I hia o ku nau mai na tore whakau kau piveni. Koe ne tu ko he tai nimi he sistemi kou tau ngau aki. Ua toa kau no pere he koe kakai pe nau tolu. O mai pe nau tolu whatahai pe mo taha fitu. Pe tuku penge nau
ke nau trade pe ai pe hape me e iku ki ai pe hoko ko pare mia pa tau ai pe ia ko me pe o mai he tau system ki tau mumu ia ko ngahi si o ia mahalo piveni o ku hoko tai nimi ke pe pe wai ni i o ku na o stala no he tai nimi e he maria na pe he ko ha uhinga o ku tau alwai mo interesting e fanki wa henga mo interest a kita fo foi tui ka ke tau alu mo o tau o tala no ia ke pare mia ke fu me a whakaluk fu ai ki tong, koe ka pare mia o tonga tapu laki pe ko, tonga tapu nima pe. Koe pare mia ka toa tonga koe mea koe national interest ia. Ka tau tatau ia discussi i he whanki. Ka koe ngai mea ka toa koe ni e piveni ko osilere ko toa mai ai, ngai polokalama koe ku da osifou mai ai. Ka koe tui koe ne a uen ke tu unga ku lava hulu i lelei mai ai whakaukau koe ia i he wakai ki ai piveni. Koia, koe uhinga ia pe koe essence fokia education se solo ke taulava o continuously hoko no whakalirei sistemi ke whena pasi mo e tau mo aolo o whaka amu ki ai society koe uhinga ia koe mahu inga kono moni solo hange koe whakatala noa ki mua koe ultimate purpose e ta polokalama ke ta highlight mai flaws pe koe tono no he system. Ai go ne predetermined ai ola. He koe na tau lave mea konika te ai pe solo. Koe uhinga foki e whakatala noa e ta kau ai pe koe haite nau whiri mai. Toke tā filosefa pe koe whaife kau. Anda he foi system koe ni. Hei kai tene mau e ia ai ngahi indicator pe ko ngahi tau mo aula ai uhinga ai tai fi mari e na fio ai go na ne whakamatala mai e ne ngahi tai fi mari pe ane ui mai ke kakai ke whakapota i nau fi o uhinga na come up with statement ko ta tau ai pe ko hai te mo firi mai e kei kai pe ke whakapota pa na hanga pore i kakai pe koe toke tā filosefa pe koe kau whaife kau pe koe te mo o mai ki whare area. Anda he foi system koe ne feel independent whawahenga. Kua os whakanau he foi system ia ai whakakau whakawahenga pe au ne turiven ai kau whakafofonga ke whakapuku e nausio o loloto ai mea koe sio kita. He koe whakakau sio ka pāte ke whatoa ngai ai whetakai koe ne whiri pare mea koe. Ka atoa e kau whakafofongana na uope o malanga pe ko nau constituency. Urakia. Ua, solo. Koe foi monien po o slava ia tala he kau whafofonga he mea koe. Ke magatunga e nau whoki ki whare area. E magatunga be me nau ki constituency. Sai. Koe whakau koe ke pehe ke nau hanga override ke whie mau e nau constituency koe ui koe whakaluku fua e whonua. Kai ke lawa e. Impossible. He koe uhinga ia solo, uhinga ia urahi e corruption i e ngahi i e tau pehe ke customu. I whakau te tau pe. O ku malawa he officer customu ia si o kehe me ha tute nai me mau me ha container i ha tangata business. Na me mawa sirin whakalufua e pure anga ko au miliona. Koe ne whao koe he tangata business koe ua mano he kato. Officer custom koe. Ne ongo kung mahino te ne whoko e ua miliona ma iPhone ua. Ka koe ua mano kou whao e ano kato. Koe whainga whakau tatau e constituency pa mo whakalufua. E mea ngoi pe ne ila nai e lele ie ke whanua whakalufua. Ka ulahe ange ne tokanga ke whakatori e loto hono constituency. Koe ha. He koe whaunga whiri, koe ne whoki mai ki whare area e magatunga pe hono wahenga. No one else. Koe uhinga ia koe tala noa loloto i whakaukau koe a taime campaign. Ka koe konga whokia koe konga fokia ai mahu inga koe ai a ko solo ke o mai kau scholars o analyze o lelei a system
mi mo feitu te tau iku ki ai. Ka naulawa tokoni o forecast. He kai ke tau continue pe ke tau toki o faaki. Tau he hakau. Hake waka pa tau toko mai rewa ka skola. O tamai nai toton ke tau pehe. The essence fokia education. Ka uhinga fokia ku fata noa sol. Ko tu ko ni ok mari. Choko nai osange o pehe tokua nai toi pe toko ua ia he pare mia lolotonga. Nai pe pou ki ai. Ene pehe rewa nau whakau rewa ke nau holomui o pou ke ki whai koe. So ko me eo whai e tala noa ia hau koe o tokon pare mia ke moke ha ke pou mai ka. So ko osan koe te tata koe pe koe whai na pureanga fe koe uhinga e pehe koe whotunga e loto mamahi e nea fio. Mo tai fi mari e nea fio. He kai te lawa ni riu. He koe ka unga ke tau tuaki whafui tui. O uhinga e ulau aku he koe unga he koe anga ni whakaukau. I roi nau whetaka e pe koe hape koe mea ia he tau rea tonga koe takta hau koe ni whonu. Koe. Mana tō na o mai na tō ki he interest in our constituency. Koe hape mea li reite ni ala tō ave kona constituency. Tō e. Ain pe wana tau sia he mea koni koso. Monla ya pito piveni pa koutu ko oku ia e konga ia to folofola atopo ulo aki te fa manatu haki he konga ko ni he taim ko no fieta te Filiparemia an ko i he tavalu ni magulawa ke te mapuna hake moia o fa manatu pe ke kotoa ko ia to ko wano i fale area ange ko mea ko asi i he to folofola ko ni ko me ko kore atu ke te motolu ke ona mo takta feinga ke tufi ai mea maana mo hono family ka manatu ko tonga koe pe ko ho nga we me he eiki ke nga we matonga o ki kai te uma ke urea pe he ke te mo tol ko uhi ko eni ayanga o ku nga we ko fihanga fulta o eni ko mo mamata ke nga we pe na ane fe ne feinga ke ma o fa mea ma aku mo family o mo mu ataha mo mama fataha pe ke te au ai lelei atonga i lelei a aku mo family pe ko ia ko fai o ko kore ke mo fai pe ko ia o kune ofa e te au ke ne mui ki te au ko ngani e piveni e to fola ko e to po aki nga ku to la fo ta o kai ku nau ke mana tua pe nga lelei mo nga hi FATUFONUA to po aki o ko mai pe ko ta hai ne nga me o te ongo mai pe he tau he lere ko ne tau fe fatau aki hosi ko ni i Filiparemia fa tapu ka ko tu ko ngahi fakau ka lere ia ko mai i he konga ko ni ka ko ne tu ko tai ni mi o ku tala fok piveni a ta fa ko a hoia ku kamata e fale area mahalo ke fai ai Filiparemia ai ko ne tu ko ate na lere timiu hene mahina mai lo tonga ni ki he paremia oi a ta fa tapu ni ai nominations ke whakahua me kau whafofonga ko hai o ku fotu paremia. O toi whihiang whoki e solo mea koe ni i he fo i te tiki koe o whahako he kau nopere. Toi whihiang ni. E hoku awe rewa a manaki ia mea tau mai tai pau. He ko hange ko mea kona na ke toki lawe mai whekau apa mo e toflofola tu poulaki. Kau pehe ka pau koe ka veinga ian nai to tonu ke hoko ia ko hange ha foi pimi ke foi kene kaiti halafononga. Koe mea rewa nai to tonu ke whakahoko me whare area ke systematize ai systemi kene o mai e ola kona e toflofola tu poulaki. Ke oe alu ke whakasio kita, pe whakapukupuku identity e kau whafofonga whare area. Kai alu ke nau ke hanga he sistemi o device ai end product ki he lelei whakaluku fua e whanua hange ko tō wholofola. Kai oe o ngā ko ngai whakawhi tui pe ko whakawahenga. Ai a koe mea nei tō tonu ke kai ke, ka koe mea ni whemau ke mahino solo. Koe ngāua nei whai e tupo ulo aki. Koe ne hanga liu kawai ai pure ai hou eiki.
ke whakatawata ina e kakai. Nā ne tau I hau e ki, koe kakai. Koe lau maria e rito mo essence o mo uio tu pōulu aki. Ke oange ke nehanga o tau I whakawao na e whai he hau e ki. He whai ngā tui whakapōuri aho koe. Ka kohono mo o ni solo. Na ko mea ko ni na whalawe pe kiai. Ka ke ngata he POLOKALAMA ka koe ta koe PIVENI. Pau na hoko hau e ki. Kohono whakapalanisi. Koe pule le reo whakatatau ke tō wholohola wana tu pōulu aki na o mai. Na toi whai ngofu ange e tau whinga ke whakamao pōpe whonua. Tau hame na nau hoko na tō. Kai ke nau whai nau tō whatomia. Nā aku whakatau kau koe whainga maari e le leien ke hau eiki. Ke nau hanga whakamao pōpe. Ka mohanga re-establish institution e kau no pere. Ko nau tolu ko traditional rita. Ki ha, ki lau maari hono tatake whanua whakatatau ke tōporo kola kona tupola. Ke ewa fatua wharearea ko ha mea ke mono ia whakafoi tui ai. Ka nau hoko ko hoi tāpuaki ke whanua. Nā ku amana ki au ko mea na ronge nau whaihe. I roi hoko e nau ki holpeki. Une toi hanga e te awe whanua ia te whakafoke whanua ia ke fu. So, ka koe mea ni solo. So, ke lau maari o. Ai mea koe ko pehehe kai peki tau whanua. Whanonga ki au he re tio a neu. Nei kau no pere e toko tolu. He whakataha mo ki kurupu e ta. O se nau hanga o whakaha papirikiri ke kakai. Nau tuange mai ke toko tahi te kakai, ko haipe majority, ko eti. Ko e nau nau te, kai ke uhinga whoke urau. Ko e, nei kau whoke, ai nau ea ko ni he taimi ko e. Neongo nei ko whamiri peo tupo niwa, ko tamai taha whai ke ukalala. Kana nei whaipe, ko mea ue kau fisi ko riu muri, ko riu muri. Ai ko lavaki lavaki atu ko tu atu e mala fe ke mau ano hainu beria funua ka pau ko fanga fakau ya oi ka pau ko fanga fakau e tau fotu e preanga o kuloloto ai fanga fakau ko je lavaki ha ko ni che te fakata ko ni pe uhinga lide ko campaign na vai ko e paremia na wal ta ka helma ni ka minista po i wanga to na po na ure ke kai ko e paremia ko ni tataki fe pe ko ospe ko na campaign na ta to ko giroto ta ho ta to ri ake paremia sai ko ta mai ka no pere sai mo famabo mo tol kalau tahu kau faham apa pun, kau asbaya, patah apa puri kau nak beri, mungkin kulpe. Kau puhinga solo, ia naif, ke tahu fakak kau, osang ke tahu foto tu puri anga. Mau hifonua haulau meri. Hek mono inga so, kau foi statement kau nak kelau me toflofola tu polu aki. Mama au pita sistem fa ngau ya fare area mea he taimi tau cultivate he foi sistem mea foi nau si o kita gon ko tala noa oni hu pe so kita yo gos tai hanga tau tolu mon la he pita ko digo e me ma inga ia gulama ma pe holu i e POLOKALAMA ko ni FATUFONUA ko nga ki ka fanongo ko nga ko alo eni ke ta o ni ono wa ene fononga ta whakau atu te da alo POLOKALAMA mo ke tari pe ka kai po fe fonua fo o ko agulau o fatu ka ko ngua ka hiri ko aku tau lue mai he sistemi me ngai me aku fe ma o ke whahanga au ki ai I he taimi pa tau foki he taimi lahi he ngai me aku hoko o foki ki ai te whamanatu ko tau te au mai ke mea koe ni mo no te ke whai pe ui ta tau pe
Pe ko ui pe me POLOKALAMA ni ko o sia me kakai me ka wako lele me kakai he society me ka politikare ko na ui pe he ui tatau o ko taimi ke fai hana to e ki fale le pe ke alu ke tukunga maari au pito. Ka ne ongo fokia he ne tu ko he tai nimi PIVENI ku mahino fokia ko i mea koni hera inimi ko pau ke tau whono ngai mo whiria e tau pare mea neongo e tau tala noa koe ni ke ngai mea ke whale rei i. Ko se mahina pe a pohiwa tene toa ia ku he kai ke lawa ia me toko taha ko koe pe toko ua ku iai ke ne whokotu ia ke hoko ko ha pare mea. Ai a koe option lele i taha pe ke ai ke ngā unu ki ha kautama ka pahe kai te mau hanta. Ai a ku ngā unu rewa ki a sake eke. Ka tu mareva se au si me fe hui foke kakai a fe hui tatau pe ko ke fa matala ko ha me ko ke na la vai o nga u e fakataha ko ke na nga unu a pe fe nga unu e taha ai a leva ai ha foi mapu i loto po ai ha foi ko ni ko hala breanga pa na ma tu tapatol pa na pe tau nga unu ki loto pa na tau ki nga unu pe o vale pe ko na fe pa ki loto tu fakataha ai o fe pikinima fa ha na loto pe na fa ure breanga ka koe mua mea ni o kwhai e ui malo hiki ai PIVENI kau no pere. Hangi koe na ki tala mai, na o si hanga e tui wakano o whakaha mai publicly ke kakai, te nau holo mui, tuku anga ke taha fitu, toko taha fitu ke nau whao e pureanga, ke nau wharea e pureanga. Ko toi e ni ke tau sio ki ai pe mo oni holo mui ko ia. E lava wha mo oni ia ke holo mui ko ia, ha nau o mai o talang alumadol ke fika kok toko lahi ko e. Ko fa mo oni e ma datu ke mo ai ka pau ko ke mo lava fa o pe mo tol te mau alure mo tol ke fa ko to ko lahi ka ke fo ki ko ki tanga ilo ko ha me ho ko dog mahino pe he tau wa tu ke ai PIVENI so ko me ko fa tala no ke solo e o sange ko alu pe ki ko nga ko fa to lahi ko foi fe ko pe ko ha ka venga fo lau e nau whetukutuku e whanua me from point A to point B. Kai ke tala noa ia, ke hoko ha makatuunga. Ki au ia solo, kai ke toi aha, koe whakaukau koe whehu, ha mea koe ke nau la vai, mahino ka tau. Mahino au pito ka te au, ai huinga koe ke nau la vai. Mana tui solo koe toko taha fitu e kau whakafonga kakai. Toko taha au ai, o ku whangufu ai lao ke nau hoko a minista. E ai toko ni mai fe mau ke nau tari ke nau tangu tu kai oange toko tahaua ko foi fihi ko hai e toko ni mai ko hinga hena na wo ka to pe o palomes ko na ngai wa henga so ko fainga ta ia anga faka sistemia ko tala no au ki ai solo ka kia au ko foi manga fai ni ko pehe kai ai ha mea lerei ke hoko ke whanua. Koe kau no pere ke nau whakatontono tau hala whanua. Ka pai, kai kau tui au ke holo mui e kau no pere. Kou si au iau toi hangana tō te whakafoki. He ko uhingan solo. Ka pau whe mau ke nau hanga o re-establish ai mahu inga ke tau co-exist mo nau tolu i whare area. To tonu, o kui kai koe ka hau e whanua ke tala noa i behi toko taha vitu ai kakai. Fie mau ke nau tala noa i mo toko hiwa. O te nau nofo na tolo malumu he. Toi whakatu tā maki ange ia. Toi whakatu tā maki ange ke hala whanonga ka hau. Ke au au whakaukau koe poini le leien. Neongo koe whare i koe ni e kai ke sa ia ke tau pehe ke pātoa mo anga nau whakaukau whakapāti. Ka koe ne toki ka kanoloto ia mea ko tau ka he patoa good governance accountability tali ui ngai mea ko ia ke nau hanga o ngau e aki e nau existent i whare area ko e nau hanga o pehe mo o mai ke tau discuss whakalufua who would be the best candidate ke hoko premia ka tau whakamaapopo ke purerere mea pete ne lava tataki ai whanuan moving forward. Okay, la ka pau e ngawa ke fonga ko ni. Pa nau taula maholo pe ko fe tu nau te nau mawa e nau mea lerei ka nau tolu. Kai ke toi o se tatau me fonu ia kai fatau ho si ia. Nau fano wa ke au ia.
o si ko po si mai to ta pula ki no to ta hawa o fa no to he ke be ta mai ya ai holo be ta hawa tata Tada. ka ko whakatau ho si ai pe solo la ke amanaki fe te na wo whakaukau i le rei whakalufua whanua he ka pau e le rei a ke whanua ka kwa kia ha me ai asia pono vahenga e whai whiri hoko ia he whonga lolo tonga e tu kwe kitua ai ko poini le vai ko taimen neo ko hala tau sistemi taimen to ton ke image traditional rita mo best interest of the nation at heart fata tau ke to fola ko na tu bolo aki me e to ton ke tak ki dau do ke he kau no pere I have no issue me kau no pere ko tu ita tau mo akilisi o mai pe accountability ke fonga governance os que Maria kai que tau te tano a pati tau tol kai que tau te tano a Hola. kai tau te tano a pati kai tau te tano a demokalati he ko elito ia demokalati essence of democracy is accountability put it in place pa ko ngai mo on whakalotu ia kon tok mo on ia fai lotu e fonuan ka pau goia ke nau tariui kai lava ke move whakataha ka kai mo taha ko tope inclusive growth ko taha pagi ngahi statement mahu inga whaki tutoni ke whatonga ko konga ia ai u whakaukau ke compromise te anga e tuu ai whanua mo tuu wha politikare ka lava ke ngā unu ki mua e whanua na ke o mai whaki whakaukau he ta POLOKALAMA ko o si o ku kai ke tui ke whapāti fu si whaua tonga pang mooni pe ia o ku fu toko si a pito a tonga iko ki toko taha kilu wahenga taha fitu wahe atu ko ia me taki wafe atu pepe taki fiha ki wahenga o tu o ku fu toko si ki na utoria ke na whahoko ai ngā ko ni whapāti ai a ko ngā ue peni ke whai ko ngā unu pe ka mea he kai ke te lava whasi si ai whai hala ai corruption o hoko ka lava ke ngā ue lelei ai mea ko toa pe ai kone tu ko ia ko ahoni eni ai he whakaukau tatau pe e PIVENI koe na tānoa kai e whapāti koe ke whiunga motonga pa gotu ke mo oni apito ia tō taha kilo pe tonga wahenga taha fitu aga taki wafe pe taki taha fe tupu pe lau ngia wate ngai fitu eni ai au fusi si ia ke whapāti ka ai na ki lava ke hui ko osi ai ka ahoni eni ko ke whahai whakaukau tatau pe ko ke ha isi ue mo kau no pere ko mea peke mahino ke put in place pe ai tari yui mo mea ko ia ke kakai he ke lava ke tari yui ke lava ke mahino he ke te whai ai corruption pe mahino lewa ku lelei ngai mea ko toa pe ka ke te tau whanonga pe me ngai whakaukau ko ia hene tu he tainimi ko tu ngā kou ku ia he tainimi o te aha tānaki mai he mea koni he whiripare mea PIVENI ke ta whao se aki pera toki si wakaiange ke ngā ue kona whahoko e he poate kakai ia solo hange be ko lave kona ko ki he i ngai makatunga kon hange ko whakapāti mo te mokalati koia ko no uhinga pe ko puri ai accountability me fonga kameni fono ko me whakate mokalati ai accountability o ko me whakate mokalati ai pātia ko me whaka good governance me whaka lau maari ia ko uhinga o kufisi ia mamahi pe he ai ai kau pro mona ki pe ko kau he kono inga ko Australia he ko whare ko atu poni ma ka pauna kai ke wako i system yako wesite kai ke Australia lirio ko ne hanga ni unga pe ko ne unga ka pauna o ke whakapo uri ka pauna o ngata pe au tongani o ke whakapo uri kai ke Australia lirio ka ko ui ko mama ke te au me he feitu na wako ai ko uhinga e o kune tari ai ke ririu ke kau ke lahiange ai voice kakai hono tala noai ai tuhau ko poini be ia pa ko foi me pe ko ke usia ko analyze whakalelei ai ngahi moment mo ngahi interview ko foko lau ba mai ngahi article ai kau missionary fika mo tu poulaki
mai interview a Patricio Finau ko katoa o mea ko ni na fa ma o popo katoa pe ke tariui ka utaki ke panga tu ka kono uhinga ke o fai whakatau pe mai mo vete pe mai report ka ewa te nau ngawe ake tu hau ka kai as if like ko nau personal account ko poini pe ya o tau fai te riha pe tau tolu ki te personal account mo mea te spend anga te whakaukau ko te family mo nau ka koe mea ko koe ki tuk hau fo i kai mention ia ko hinga i tau tā noa whakasistemi o ku mahu inga rewa ai whakaukau ia mahino ka au ia ko whanua ni toko si ko tau ko unique tau structure apa Pau to tonu lewa ke tau continuously align. Hoko e tau hanga whakatonu ke ne lava o mai mea e ua. Merino pea tuuloa ai whaunga. He koe mea ko hange ko kulau ko koe mea. E malawa whewhe ke merino e whonua. Ka pai ke nofu pe tau pe hoko mai pare mea au niko pare mea tonga taptolu. Nofu pe ne fokasiana tano tonga taptolu. Kai te awa mea ki tonga tapongo fulu. O mau pehete ne hanga cultivate whewhe ka society o ku merino hanga i nau wheo. E ko sio koe mea niaku o si loloto ia he whatonga he. Alpo ko rea i tonga tapwhiti. Ko te hawa rea mai i tonga tapongo fulu. Sio, ko si awa he vahe kakaia ka neka ke pehe ia ki mua. Kono whakatu tā maki ia o i whainga sistemi koni u tau whetakai mo ia. Pona he bita. Hai e koe ne tuu lewa he tainimi e piveni koe ta hoko tu mua ki he konga koe ni ngā ue koe ni ai patoa. Ko tui pēku mahino e ta whaak koe ni ku ta talanoa ke he sistemi pia mo e whaunga whiripare mia. Pea ku tau whatawange pe e au atu ki he weke kahau. O koe pe amanaki, o pe he ni koe pe amanaki o wale pe ku whakataha e toko taha nima koe ni ku nau whakataha. O ai toko taha fitu kakai o lava ke nau talanoa le rei pio whae pure anga ka ku koe tau tuku pe mea kotoa ki ai mo tau amanake atu pe Ilo ka pae lava kai whaam koe ni o hoko kai au te politiki au o sfie maari au ke tau e whanua in safe hands o mo lahi a pita he kohono mo ni o staka peo engage mea koe ni mau he o mafasia pe ho gloto mo ka tamai he mea ko ni ko glava sio systematically ko unga fonua o ka feitu ia o fia ki he ola ko ia I whakaukau ko mea e aroha ke hako tupu mo e tau whanau he ka hau o te tala noa pe mea te tau aia ki aure vaia ka pau e hoko e mea goni. Lava he toko tahwito wha maapopo. Pe lava he ho e kia wha maapopo. O si whanwhano au e me. Whanwhano au e me. Toi tala noa te mokala, te tā noa pāti. Mona to piven. Ko e tu ko ne tainimi ko ha nga ue whamui tainimi ku whahoko e pāti ko ni e poate a kakai e patoa. Oia. Koe tuko ne taimini ne whai whataha e poate a nenai. Koe konga koe ni hono whehu ia hono compromise ai whaunga whiri. Kai ke whawhie maari e pau. O atu pe e nau tohi launga whakaluku fua pe. Identify pe o mea nei hanga he commission whiri o compromise pe na hang na kai na hanga observing ai mea whika pa mono whakahoko e whiri mo o sisi pe ke ai koe whakaukau ke na hanga pe o notify e hange ko high commissioner na hanga o sponsor ai mea koe uinga ke lava o whahatala no ke hange ko chef area ke oa te repeat ai foi palparema ko ia e ko hange ko lau e mea kau moria unau ke tai whi maari pe nau
Ka koe foi mea nei mi lava pe o malu I ke ua hoko o toi fehu ia pe veiua pe ke funga ngā ue ko kai ko ke na hanga o ke pehe he kwa ke ha mau ia ke ai kasete ke reconcile nge ke lai pe pa voti ka ko nga na to ton ke na fai me ga ke ne remove a fehu ia he kakai ka ko tahare va me ku unika poate ke na hanga express ko feel ko ni sol lahi au pito nga wea ke kau o minister na mafai whakakea te ika ke nau whahoko e ngahi ngāue ai koe tuwhai tanke koe tanu e hala koe palo mese atu e ha palo mese ha foi time waha time campaign ai koe kau e mea ku o kusio kai poate ke nau whahua to ngahi o kai ke pehe ia ke o ko au ia ko mafasia au pitau ia he foi ngāue ko niso ka koe mahino ka au kai ko ha mea whafui tuitui eni koe uhinga ai whakaukau e poate he ka pau te tau tukuange ai primary pa moe ova ai whakamore ke hoko pe ia ko hafui mea no molo na hana tō tukuange ka hau moe whanau moe ka hau ki he foi whakatu tāmaki e pure I pe he kau pisinisi moe kau mau mea ai whonga whiri wharearea. Ai ko pau ke whai ai no challenge whakalao. He koe lau marien solo. Koe mea ko toa pe wa no lao te tau puka ka pulu. Ka pa ia ha whaha ia kulere pe au tio takahe au tio aluipo tata loto kolo pa nau malo I tau tolu. Kai no fupe ai ne hanga rewa o mai whakaukau o kai ke totonu ke o mai ulungaga o whaalau hua mea o mai hange haki veili ke neanga ufiake ai anga tau kau totonu ke etrese tau te fito I he sistemi honi te tau unke he kahau e wange ko whataranua o mahuinga ke tau whai ho tau whatongia ha honi ia aha ko tau kuikuhi wai tau amanak rei o tau tuku leave behind a better world for our children and their children. Koe ai koe ke tau whakawhiwhi maari ki tau tolu. Kai tukuange pe whainga whakaukau. Lahi au pito I kakai au come out I nei. Aroangi pe whakofo ngā o ange ai sirini tola te au ke mo kore ai whiri. Koe whainga whakaukau koe ia solo. O tu e poa teu to toni e nau hanga awe ke whamao. Te tau ipi. Aia koe tu e taimini koe foi wahenga ne wha o whai e ngā ue. Pea ku mahalo ko pongpong tau ki au whanga tuku ai peko. He whenga pe poa te ke limit pe ke wheifu ko osmau ngai whamon pau. Ka komite kau whamoni. Ka kono whawhiwhia koe case koe a lavlavu koe mea tataki ki ngā weu whai he poate. Koe. Mai na wangi ko ha ngā ue o ku wawe e piveni ya ko mafofua tua ke hopo ko a lavu na o se waftahanima toki whai hopo he waftahaono pia toki taimi ko na tau te ai ai o whamalolo ina toki whai he waftahaono ai ko sio atu ka ko mea ia ku maari e taha e hoko atu ki ai ka ko ngā whoke ke tau wakai atu ke he mamafa ko kono hanga whakamau a ngā tau tea I koe ngahi mea koe ka aha mau e lao whiri. E paka tau amana tau sio atu koe ki ai ka whaiwhai ange kua au ki ai pia aha ni ihi kuna u ewhihia ai. Koe to e whiri fo o we e ngahi wahe koe. Paka pa ewhihia tu ai o kau atai hataha ia ai o ku pare mia pe tokoni pare mia. Ko tau te whokia tu e kamat fo o e trade. Oia. Ka koe ngā ka koe mahuinga au pito ai mea. Ka koe ni ihi kuna u whakaukau na tolo ku very solusa au pito e poate kakaihe na o whai hole whanki ngā ue ko ia. Ka koutu kono... Ia, o tu ea wo si mateu teu pe poate ia, i e whainga mea pe he kui kai koe, he kai
koe puateo koe na ngawe na tol mana tol. Koi. Na ngawe oku basically ke falu fo e fonua. Koi. He koe whainga excuse po kia kapau te tali whainga whakaukau koe o maalunga rewa te siokita. Koe whainga excuse ia koe ia kai ka ko si mahino pe ke puate mo anga na whakaukau. Ko si whainga ue ki ai. Ka kui kai te totonu ke tau tukuange ha system yo wheha laki. Ke hoko beho no pa usi e whalala kakai. Okay. Ke au iais koe essence pe koe lau mari e hono. Ai whai fui ngau koe ia. Ke oe te pehe ka hau. Whakafuafua e solo ka pau e ta whoki hake ai kau pismisi. Mana toi koe tau ki iso ka pau te whatonga koe ki kau vote sia he ngai wahanga koe wawhitu. Koi. Au he whai ngofua e nau almo e kase te. O whai e fwoi urunganga koe ia fo ki he kahau. Koi. Mana toi te alu e whatu tā maki ange ai isiuia koe ni. He alu e whafofo mai ki loto. O whakakakato mai whe mao e kau business. Kau koe whe mao e kakai. Sio te koe whakatata mahi no benia so. Te kei ke hanga he kau whafofo mai koe ni nau tala noa ai whil pare mia o hake. Ai fofonga e kakai mo e whakalufua maalong. Nau kei tipei whakafui tui pea ki nau to. Aia koe ki au ia koe konga ia process foi system. O apate ke stati ko ia ai whakalakalaka whakapolitikare ngai whanua te mukalate angi. Nā nau fōu kātoa mai pe o iara koe. He koe palompare mai ai koe lau koe Martin Luther koe whai kovia kakai ko kovi o uingai palompare mamai. Koe kai ke whai ha ke kakai le rei ha mea ki ai. The silence of the good men. O kuhinga ai palparema. Mola ya pito piveni. Ko tui mahalo koe konga mahu inga ia tonu peke teke koe ngā ke pa moa ko i kakai ke nau whaito tonu i ngā ue politikare maa au pito koe ngā he ku e toko lahi ia ke whonua pai. E toko lahi ange e tau tupte nau mana ko e whainga ngā ue pehe. Kai ke koe mahalo koe osi e ta taimi te ta ngata pia he ahon tuke ka pau te ahamea te ke loto ke toki whama opo mai aki. Koe wike kahau, koe wike ia wha ose u POLOKALAMA pa tau malolo rewa he Christmas ime wha stau. Pa tau whoki mai rewa he osi ko ia. Kia ai ko tau POLOKALAMA wha osi e wha hoko e wike kahau. Ka pau te ahamea te ke loto ke wha osi mai ke ta POLOKALAMA e oni pa ta toki mawa e pe. Mahalo ko ia pe sol. Koia. Ko ki wholoa pe ta lele mai. Koia. Kai ta toki wrap up pe hui kahau. Koia. E kono mo ni ona masi ko palo pare mai ngai whamau ngā. Koia. O ngai hopo kere kakai o hange ni atahi ke ne holo mai tai miniro. Whinga holo pe ke sort out pe I tua te au ki whare hopo. Aku pe whakatala noa pe ke savea whakatala noa ke kau no pe re. Ke kau aku mo issue. Lahi pe whoke ongo I pe kakai ta koe la pe tala noa no pe re ka nau whainga tahia na tole o tala noa ki ai. Ta koe la pe tala noa mai no me savea au nau te whainga tahia. Ai koe foi atakai in solo ko loto. Ta pau e lava he tau tangata ko ni o whakata. Ka pate e whatonga ngahi ofisi kona ngai whanua te mukalat kona. Tau ataina alo e kakai o voice hanau tai whi maria whainga mea. Pe aku veke ofisi ke nau hanga kaiti mo asisti. O kehe anga I kusi o koe ki heni. Pe ako mawhasia o ko whaowhai ai he. O ko whaowhai ai he. He kakai lahi o kai koe ke nau mausia mo malava e nau. He kai koe ke o au pe hange koe au ki whare hopo kai ke nau lava a forte haloea. Lahi o kai koe ki mesi isi he. Koe u isi uia. Tau toku wrap up ke hu ka au. Koi. Malo pito piveni. Kua malo lahi atu he lava tau POLOKALAMA koe ahoni mo wakai koe ke
tau teu filipare mea, pe mga hinga ue koe ai poate ai patoa hoko atu ki ai. Kata toki whakamapopo e ngai polokalama he wika au hoko atu ai. O whatu ke te koe pe mga ue koe nā whahoko i tongana. Malo biso. Ia, ko e la vai tau ngau e tau polokalama ko he ahoni e kainga ai ko e FATUFONUA fo'ou ai ko hoko atu pe mo PIVENI PIUKALA I he ahoni pa malo atu ke mo tolu ko to ape ko mo kau mai I tau polokalama he ahoni ko lo I bia ko e mahalo ko taimi polokalama ko ni ko fa manato pe ko to pe tau polokalama wika hau pe e malo lo rewa Christmas ai ka ta hangongo ni pe mo ki mo tolu mo ngahi polokalama ko to ape malo lo ai I he wiki Christmasi mo alo ai pe ke whaas tau te tau toki foki mai pe I he tau fo mahalo ko ngahi ongo pe o atu pe I he tau website pe pe mo e tau pe si ko ni Facebook o atu pe ai ngahi update ngahi ongo mo ngahi mea koko ka ko ngahi polokalama e malolo I he wiki ka hau o ku ke whai hano wakai ai polokalama ko ia Christmasi ai ko e polokalama talamonu Christmasi o tu e toki lava pe o whahoko ia I he fiafi pure lulu ua ko ia o ti semani ai ko osia wika hau wiki hoko mai na lava o fit in ai hawhai polokalama taha foi hoa e wha pe nima ke lava ke wha atatu ke te motolu ke whai ai e tau ngahi popoaki Christmasi pa mo ngahi tā peha tau ngahi whasi Christmasi ai mo ngahi whasi whaostao ke tau potala noa I mo tau whiloaki ai I he ngahi polokalama ko ia. Ko ni tu I he tai nimi ko toenga ia tau polokalama, amna ke hoko atu e polokalama, wawanga I ilo, pia mo ilo pia mo tau kei, ai te whahoko atu pia mo profesa to ke tāsi o si o laftani, mei he mitia whaifia ko ia, maananga alo au I kenpela, ai te ma whahoko atu ia I hoko ai wha, ai ko toi miniti e wanoa pe wanima miheni pe lava ke whahoko atu ai polokalama ko ia. Whamalo lahi atu pe ki nau tolu kotoa pe ka sponsor mo tokoni mai ki he tau polokalama whamalo lahi atu I he lava ke tau whanonga mai pe mo e vipon media I he tauni. O lava ke tau wau mai ai ki he konga koe ni. Whamalo lahi atu ke mo tolu ka inga whanongo I he lava ke mo kau mai pe mo talanoa ne on be ko wakai hifo ke ma fa fa mari ta imle polokalama ka glava be ke wakai vave hifo ta me alhaki ai a mo ngahi taulau pe mo fepaki ko fa hoko I lotoni hane ko fa kore atu mau be ko kapkape ko me be ta ha ku tapu I lotoni ngo fu be ke franga e pe ke talanoa ma fa hinga ko ke sa ai o te tau pe I he kau polokalama pe ko e whahoko a te polokalama e au miheni o ku ata pe ke te koe pe ko te tonuia ke kau mai pe ke talanoa mai he mea o ke fia mai pe moeanga ho wakai ko mea pe ko kore au heni ke ona ke kapkape ko ngā ko sia pe ke anga e tau no fo pe mamau taimi fo ke taimi tau talanoa ai ko ke ngahi talanoa ke he lotu mo tau whahoa ke tohi tapu ka pau kulahe e tau kapkape ko ngai ke sai ke tau no fatonga mo se tau fa to fa fine na u kau he lau ko ngale lotoni ko famole more atu ka ko toenga ko ai toenga ko iri ai fa te riha ko ho soka mo ho aka mo ha fu o me de ke fai de riha ko mo ke tau tai nai I ho franga ke ha loto mamahi atu ka te ko ya inga hime ai te ke franga e toko ni lahi apito I hanga ko ngai me ko ke franga mai ke teo I he ngahi polokalama o tokoni lahi apito e ke te au taimi ko lau hifo ai ke lawa whakalere ia ke ngā ue ke toi sai angi ko konga ia tokoni ai taimi ko ke whanga I mai ngā ue o ku lawa rewa ke toi whakalere ke toi sai angi pe ka pau e osi ngai whakalere I ko ia o ku kaipe ke toi sai angi pe hange ko lau e motua ko e osi ngā maari e pe ia mo katak wha more ko e osi ngā maari e pe ia whi ngā mahalo ko tūkunga pe au kia e tau ngahi polokalama ka whai pe whinga ke whakalere tau ngahi polokalama mo whakalere I ki a tūkunga e toi lele iange ki he kahau whamalo atu pe ke ngahi kautaha koe ni kuna sponsor koe tau ngahi polokalama mo manatuangi ki nau tolu I he taimi kotoa pe ku mo whakatau ai ko e kautaha ko e page fashion store I loto nuku alofa
ia na ngahi wala, te ke lawa, o whatau me ai, I loto no kwa lofa. Koko ku ke fia ma wala, petu taki hake ke tingi na utolu, ia telefoni koe na, walu, fitu noa, ono nima, ono wha, fitu fitu tolu, ua wha fitu. Walu fitu noa, ono nima wha, ono nima ono wha, peko fitu fitu tolu, ua wha fitu. Oku iai ai uta fo o wai, te ke lawa o tori mo fili ai, hawhahinga wala pe oku ke fia mao. Ko na wala pure ha moa, te ke lawa ota ngahi wala ko iai. Pea kapau, oku ke fia mao hao silipa. O stau mai mo na uta silipa, ko tonga i nusila nia, oku iai, silipa ai nihi ko ia wako I tonga hai, peko atere, peko toloa, peko kunsa alote, peko apfo, peko whepea whitu uke ako ai, oku mao katoa atu, ai ngahi wala ko ia, ngai silipa ko ia, pea mei he page fesin store, te ke lawa whituutaki ki he silipa, te ke lawa whituutaki mai, I he whika telefoniko niga, no wataha, no tolu ua, ono tolu ua ua, no wataha, no tolu ua, ono tolu ua, ai te ke whituutaki mai koe New Zealand, te ke toenga koe wala o I whare koloa, te ke lava koe o whituutaki ai, ke te kina utolu, I he whika telefoniko na ki tonga tapu, te ke lava o toki tala no ai ke te kina utolu, I he whika telefoniko na oku o atu, I he la, ke whituutaki ki ai. Koe South Pacific Loans, as you know, koe South Pacific Loans, the best finance, #1 finance, they can help you here in Auckland. You can ring this number 0800 88 98 88. 0800 88 98 88 and speak to Sitaleki Tupo with South Pacific Loans. Koe Alisa NLB Printing, kuna ufai ngai tā koe e wala whalani, wala whamiri, tēnā ulawa tokone tuke te koe I hangahi teunga ki haputu, pia ngai teunga ki ha reunion. No wha, ua no hiwa, fitu wha, nima wha taha, I he Alisa NLB Printing. Faustina Construction, koe kau tahalanga ia I Salt Lake City, Nā tokone atu ka te motolo kainga tonga, ia whahinga ngawe langa pe, langa whare, langa ha holo, langa ha whahinga site walker, ko holo basement, koe, ha beha whahinga ngawe, ko hai ngai stapa ko whalan lanu, tēnā ulawa, tokone ka atu atu ka te koe. Te kawa wakai e nau ngawe, nau best Facebooka, Faustina Construction, I he best Facebooka ko ia Faustina Construction, te ka lawa telefoni ke te kina tole wala noa taha, hiwa whaano, hiwa noa taha. Pete ke wakai na website I he tap.faustinaconstruction1@.com. Mahalo ko ngata pe e tau ngahi tuaki, o ku atu e whiawhini, ka mo mea ta toki whelongo aki I he POLOKALAMA ka hoko mai.